Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di pelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan belajar berhitung angka 51 sampai dengan 100. We will learn count number 51 until 100. Nah, mari kita mulai. 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70, 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, 79 79, 80 80, 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah menyimak video ini, nanti Ananda salin ya di buku tulis bahasa Inggris angka 51 sampai dengan 100-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.